U Rwanda rumaze kuba ubukombe mu bijyanye n'umutekano ndetse no mu bijyanye n'iyorohereza mikorere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ugasanga abashoramari bari kuza mu gihugu cyacu by'umwihariko baje gusura parike y'igihugu ya Nyungwe ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye n'umujyi wa Kigali. Ibi rero byabaye ku munsi w'ejo ku wa gatatu tariki ya 19 ubwo twajyaga tubona itangazo risohotse rivuga ko ubu viza mu Rwanda umuturage uwo ari we wese mu isi viza ari ubuntu. Ibi bikaba byagarutsweho n'abantu bagiye batandukanye banishimira ibikorwa by'igihugu cyacu cy'u Rwanda biba bimaze kuba byageraho. U Rwanda rero rumaze kuba igihugu gikomeye cyane mu bijyanye n'umutekano ndetse no korohereza abashoramari kuza gushora imari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Tugarutseho gatoya rero bivuga ko buri muntu wese, buri muturage w'isi yose nazajya ava mu gihugu cyiwe ageze kuri airport ntabwo bazigira bamubaza viza ubu ngubu ni ubuntu. Bishatse kuvuga ko umuntu wese ushaka kuza mu Rwanda ahawe karibu. Akigera ku kibuga cy'indege bamuhereza viza y'iminsi 30, hanyuma yazashaka kuba yamara ikindi gihe mu Rwanda akaba yakwaka ikindi cyangombwa cyangwa se akaba yakongeza viza yiwe ikamara iminsi ashaka mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ibi rero bivuze iki? Bivuze ko ari amahirwe turi kubona nk'Abanyarwanda, ari igihugu cyacu gifite amahoro ndetse n'umutekano, cyorohereza rero buri muntu wese kugira ngo aze ashore imari mu Rwanda ndetse anatembere. Urumva ko nibiramuka bigenze neza abantu bakaza mu gihugu ari benshi, ikijyanye n'ibiceri kizagenda gikemuka gahoro gahoro, kubera ko tuzajya tubona imirimo igiye itandukanye. Abantu bazashora imari mu Rwanda, urubyiruko ndetse n'abantu bashaka akazi bose babone ibyo gukoresha ndetse n'aho gukorera. Ndizera rero ko mwebwe mumeze neza, mukore subscribe kuri YouTube channel yanyu